whakalawhalahi atu, hane e te wala talo te tupu, ka lata mai awhiawhia tu loto nei. Kua whai mana tu whakakesit wai e matua palemia, ki lilifu ko toke tālangi, ke taunga hua ke whakawhiawhianga, mai whakamanatuanga he puli whakamotu, ke tōngu kumahewa ki he motu. Ko me nata nā ke whakauia te ke tūru osi te tangatene kua laumatei e tonga hua ke lata e hauanga he kāwanga mai hana matakau ke hata tūru motu. Ke he matakau he wharefona Christine mai hana matakau si bihia ni mai Community Affairs whahi ngā hua whanua o Fuzika. Si bihia whaki me tau leo reo. O me tūru osi na whai laumatei mai ko hingoni e tonga hua na kua laumatei e mtūru ki ai. Whakawila ki am tūra tō rongatai, ko mai ke tausia e me whiawhia, me ki sea he kāwana, e whiawhia he tangata ni nofo e mutunei. Lai whiawhia hana, he tana hau kia, si lai whuki e whiawhia hako, hako ki sea i a hatu tūru a makaukau, e tausia tō mena me mau ngai ni, tō anga whakamutu, tunga nei e ki sea i a. Tahe mena ni tu tara i ki au koe na whamahani ke whanatu, whanau ni si whampui pui, e tau tangata ia, ke behia i mai ke whanatu kōpui nei. Si lai whiawhia hana o mai ke whanu si hokotu ke tau wao. Ke sia i e mui moeanga mūri whakamotu e tau tūra tau tangata. Nena no whangai e motu si kabini e whakau i ato kia mturosi. Haka mturu tōra matau mai ke i hana hoko mai anga. Mo e taha mena ke whakamanatu mo e whiawhia ia. Whalufu ke ta manatu hana hangao ke he tau whamatalanga, mai matuta kianga, mai kawana lahi hani silani, mai tau motu kua leveki ki ai. Ai mana whukinao ke whamanatu atu e hangawanga he ha kua whamatalanga, he ahui ke i loa mturu nā kai koe rori ke whakaroaroa atu e whamatalanga. Kai tuga e he loa mturu, ko tau turu mo e aturunga, koe tu tangata i laro hifo he puri o pāko ha Niuean he realm ha Niuean. Si he ia e whakatakatanga i e na koto hia ai mo e whakawea he tau whakawea he tau tūru. Nā kai nehi mutunei, ka bihi mo Niuean. Si tunga ni he lahona ai mo tūru, koe mga hami ai ki si o e kehe. Ke haro tūru a tau seanga. Ke tau ramatai ki niwe mo e whoro mo tu whuki ni ei whi mana bihia. Ei whi tuhi whakawea. Ke whakawea ki e whehanga ianga. He ta motu ni ua. So ka bini haka na manako i ke whakamanatu te Niuean. Ko rati e rauturu ke liu ke whakamanatu. Ke he puhara ne whai tausia rauturu te rongatai ke lātai ma tautu. Si manatu whakina ke whakamanatu te Niuean. Ko mananaka i nā whukia ni ue me rongatai. Kia rauturu me rauturu o tautu. Ke tau tangata ne ko watu e me na nofo i Niuean. Me ngā huai. Me rongatai e rauturu a kautu. Me asi hake. Si ka tau menei haka ne manatu e. O nā te i tau tūru ke whai mana manatu au. Mo e ama manakio ke whinatu ai ke whakautana ai. Mo e whakatawhana Niuean ke sia e ko hingoa e te puhana ke tausi. Ke he hā te tūru te whakau ke o atu e ki mua. Tunga e monei tunga ni he longana e mtūru kua whakahanga mitake te ke he wharu. E mai ke mua e te tupe he Niuean, tupu whakau Niuean. Ka tū ai ano whamarimu e tau tau. Na behe mana hako te tangata Niuean tau tūru, ko rāti tau tūru ke mōwhu ke mutunei. Skai brumanatu a ene whakatawhana Niuean. Skai riu o ai mani ke whamanatu ange, skai whamanatu ange, kia ia e kāwanga, hako ia ne ngā hua ki laro hifu, ke ramatai tau tūru osi. Ko e whewhe hana tarahoa, ke ramatai e tau whamana bia tau tūru. Ko rāti Niuean ke whakakehe tau tūru, ke whakatatai e tau seanga, mo e aturunga, mo e whakakehe mai, with the mutu ne tai na whamahana Niuean ke ute te tupe. Poke ramatai ke. Koe mena lahi ni kua whakailoa e he lirifu palimia ke aho fusi masini, we tupe whakau, ko marikisi hake, he ua seo tōwhuhulu e tā la, ke he tōru seo e tā la. Kua whakakatoa e tau whakakuanga ke he tau tūtunuhia he tau tangata, ne whakahokua he whaita punei, mai tau amana kianga ke lata mai taha komisi whou, ka whakatuai. Ke tōru e aho ni kua tau se tau whakakuanga, kua tokaloanga lo tūru ni ka maiki ke ono whakahokuro, ko hingoa whalu mena kua lata ke tau se, ke whakahangahanga mita ke tau mumui he tau tangata, mai longa anga whoki ko hingoa ni kua tunuhia e tau tangata ni wiki ai. Ki se te hukui whoki mai tau matakau I whawhai whakatuwhono, tu me te whuata, tu whiwhini me whalu whoki ni kua kau whakataha ke whakakisi manatu,
ka koe whiwhirianga, koe whahinga hua whakamotu, ka from the put wai e matanga hua nei, me ngā hua whakalataha, moe taha mataka fōu ka whakatū wai. Tahane mana hako ni kua whiawhia ki ai hako mau paupo mitaki e tō matanga hua ni kua lango ki he komisi nei. So kua whitāne ta lia he motoru ai mo nei tō break ka ke lata mo e kaila. So I whiawhia ho he walaia. Ko mahino mitaki te maama I lo tōru I matanga hua ni kua manaki ke tausi he komisi. Ai koe lali ki tausi tonga hua ka whitahe tausi e whalu whahinga hua whoki. Koe lali ki whakamau paupo I tonga hua. Ni kua ala tausi, na kaila mau paupo mitaki he tō whahinga hua, koe lari ai ka ta mai au loa, he tō whahinga hua, ne whai, ne lata ki le veki atu puke pui atu ki he tuanga tonu hia he tangata. So koe mana ni hai aini ki hai tō whahinga hua, ne wina maturu ki au mai ki whakatutala au loa, so nei kua whiawhia lahi hako mau paupo e whakapalangi ka tō terms of reference, koe tō matanga hua, ni kua lango ki ai e komisi. Hoho kua atu mai whakatutala I whoki, mai whalu I lo tōru ne kua kauwhataha ki he tau whakakuanga, ke moa mai tau mana tu hangau ki he ononuanga ki he tau kupu ne kua whakatutala ki ai. Hako ya nganga tau tōru ngā pehe te matua, ai ko mina whai tōnu e tama niue, e tama tau tōru hatu Pasifika ngā. Koe nofo ne tama I laro hifo he ngā he matua, si tari ke he lohi. Ai whai mene ne pehe tuku ange, e a taina ke he tama ke hoko take matua ka e ke tuku ange a taina ke he tama ke pehe pule nei ne nakai. Ai pihi e mahani me anga motu ha tau tūru. Kai pese ia, ko whitai mena ia he whakamūri he tau hiwonga furu maono. Tau mawehe anga ia ha tau tūru. Hanga au ke he a taina he tama. Vihu whakatawasi ha mau tūru he maupui pogi nei he ono kōha I a lau tūru ko tūtonu hia ke a hai ai ki loto he komisi. Ke lata me whakau nei. Si ai mamoko au ke ono me o te he tua ke he puhara ngai hai ngai ni ne fai tutara ki ai pe he faru manatu ko alata ke tuku e tau tangata nei ko alata I lote komisi ke tohi ore mai tau tangata he mutu ke tohi ore mai tau tangata ke apply ko manako ia ke hu ki loto ke komisi nei faru ne pe he toka ni ke lau toru ne ko purenga ki ai e komisi e tau amau toru loto he tau whakawhituianga tapu nei, tunga ia whakatu whono, tau kui mai tau whakatu whono, mai he tau whainga hui whakatu whono, pihia ke tau matakau mai tua he whakatu whono. Se aila whakausi e matakupuianga. Koe taha mena ne kua mitaki whoki he tala hauai e ia e uru whakatonu he whahi hua whakamotu, koe whakaholoanga nei, ne kua mai kia ke whaitupe whoki, ne kua amanaki ai e Mtakau Pacific Island Forum Secretariat, ke fua ki ai ke laumatai ai e taunga hua he komisi fōu ka matai ke he tau wāwhi hong mawha. Tō whai whakailoanga hangau ke he komisi fōu nei, kai ke kua whakamōri ai he whanuanga he tau ririfu iki pule ke tau ngāhi mua, kai manako ke kamata fōu e taunga hua he tau kahau. Kua whakahako tuai e tahatala ke he Papa Wairarapa Times I New Zealand hangau ia ke helewekianga ke tau mamatua whakau he whalenga ngau. Koe tala nei ni maua I whoki he New Zealand Herald, mai tuku ke halau tōla papa ke whahi tapu ka male. Koe ahui niawhi ni whakahako ai mo tohia, koe nā kei hako e tau walatala ni ko tohia hangau ia ke he whakaholoanga he tamwhuata ko Matt Wilson, ne pehe kua loka I taha tangata ki loto he hana poko. Ne tohia ke papa nei kua nofua e tangata nei, ke hana poko mo e whapihi ai e taha mohenga ke he pakangutu hala. Ni ke whanu vikua ia mai ngālo I hana hala, ko mai ke whuki tanata reweki au te ke ia, ke uta I ki whāwhu ke whakaewaewa. Kua whakamale mole whuki e Papa Wairarapa Times, hākua nāka I mahiru mitaki e tāla halu tōne tohi. Tala hauai uru whakatōne e whahi malolo seno, kua whiawhia ia hākua whakahākua e tāla nei, moe kua amanaki ni ke mātutaki e matanga hua ke tausia e tahaka ina whuki, mo whakawhiawhia I e tau mamatua whakau ke tau aho ka nonofu atua I ke whunua ia he wharenga ngau. Ko he whakawhetuianga hani we mo Asia ko marikisi hake malolo he taunga hua mai whala whakaholoanga mua atu whoki he o se whanuanga he tau takitaki he Out Pasifika moe ue motu kua mua te malolo ke hautu Asia. Koe ni nifu ko toke tālangi ni pehea ia koe tau whakatutalaanga ke he tau whanuanga ki Iapana ko whakatutala e ke he tau whakaholoanga tupe kua laumatai ia ke motu. Ko Iapana e long he tau whakaholoanga. Ono atu whoki ke tau koloa mo malolo hela mai he la.
Koe tau whakatutalanga nei mai he tau kua moale ma tutaki ai ke he tau nei. Si pia fo ke whanoanga lahi ki saina, mai whakakismana tu ha koe whakamoli yang hani we ke he tau whakaloanga whakawhetui he tau motu neua. Koe taha whakaloanga fo ke hani we mo saina ke lata mai taha whare tali whenonga ke taha he motu kua mana ki ai ke whakamaupa pe ta maweheanga ato osia he tau nei. Huhua atu fo ki ia whai mana tupi na kai ia ke he motu ko nisila. Ke he halutolu a kisikisianga ke he whakawhetuyanga mo saina he lirif palimia mai longa e nisilani whala tau whakawhetuyanga hani we mai whalu motu foki ha koe manako ke asi ha ke tau ngahua he motu. Whala tau whakatutalanga mo ia kua matutaki ke he tau laumatai a Australia ke lata muniwe tō whakatokai he tau walatala ia ke tau aho i mua. Ko e tau whakakuanga first aid wa mahuinga ke lata me tangata ke mai ke lutu ke laumatai atu ke taha foki kai ke kumoa e tau kafukia ne matutaki anga ia foki tau whakaruanga ne kua tau se whahi malolo sino ne tukitaki ai he tamawheniko osilina kula sea. Tala hau e ia koe tolu e whanga whakakuanga ne mai ke ne ke tau se taha ke he tau whakaranga CPR ne kua mahani e ke fuafua koe whai tula ke tau se. Taha ke lata mai ue aho koe whakaruanga ne whakahingoa ke Pacific First Aid Course me taha foki whakakuanga ke lata tonu ai molo tolu e tau whanau aonga. Ka koe whahita punei ne kua whakahokua i whalua tau whakakuanga nei mai toko ua fulu i alu tolu mai he tau whahinga hua whakawhono. Kua whakakua i ke iloi da puhala ke langmatai mai puipui a ke alu tolu ke he tau ngahuanga ka eke kua whaiman kua tupu whakalutu kia. Pehe mai foki e tahe tau komisina he whahipuri ngahua ne whakataha tuai ke tau whakakuanga kua mahuinga lai he tau whakakuanga nei mai kua lata ke ingasia e tau tangata ngahua he whakatuwhono mai hohokua tu ke tau whakakuanga pehe nei. Pehe mai Osilina kula sea kua lata foki he tau tangata ke tau se tau whakakuanga ke ua e aho katoa to mai ki ai ke moa i e whakamailonga First Aid Certificate ke lata mai ue tau to mai ke liu ke whakafou. Koe onoanuanga tō whakatumau e tau whakakuanga nei ke he tau kahau mai hawhangi atu foki ke lau tōru mai he te whahi tau bisnisi. Koe tahe tau sipote tala haua i niwe kua mana ke whakawhanua atu ai ua e whata whini mui ke whakako mai whalua sambiani ke he sipote koe langa ki mamafa. Koe tau whanau whiwhini ko Chanel Tawasi mo Motoria Tano ne watu foki alawa ke tawhi toko ki Australia ke tau mga kua mole mai maua foki whala tau pini whakamailonga. Koe tau whakahoanga nei lahi e whakahoho e mtakau langa ki mamafa mai pehe e taha hukui ke tau mga kua mole. Lahi mtaki ke whakahoho mai omui e tau malolo e tau whanau ki spoti nei. Koe taha nia spoti nei whai tumaua ni we ke maua e tau whakamailonga ki ai. Koe mtakau whakaku ino mea ne whakaku ai foki toko ua he tau simpiahani hani we koe na Rita Williamu mo Danny ni mani. Ko ia e whata mui ni hokua tu ke whakakuanga nei ke te mga kua mole ko Jack Filetti. Amna ke mnuine e te whakakuanga he tau whanau whata whiwhini nei ka tuwhenonga i ke he mahina te semo. Whakakatoa mai hena ia hata tūla tau wala tala tutupu ke lata mai a whiwhinei pia i fōki mai whaitap nei amna ki ke liriu ke whiwea pe he nei fōki ke whaitap ka hau. Kai ua nemo ke watu ke he aho whakatata he mtakau te whiwhine he mango tui ke pungipungi a whaiumu pia i fuki hai ai e taha whakaroanga he tamtakainanga Filipaina ke he motu o e Concert for a Cause ke he whaletolo he anga tukulunga ke he whiawhi a whaiumu. Na no wha, mnini pō tō liri wa tuturu ke whalewea.